Hiyang okay pon malan wow na raksokon pon peyo wow ki sunan kan ko lukan ko na nalang ko nan kanyay ko wow choro rang sa palmajail kopna koryang kopna speaker and legislature sound ko pong lapalapakan nan panyan siya momot sa government to John pon peyo sa pajawan luka kubran koros ang nan sa palmajail rangan ranwach. Ngay Sarli Nicolas, maban pacawan kalale kukupurakan, autapan sa palmachay rongan ranwach. Hoya charalapan sa palmachay rongan kayo, Sawasang Pacific Corporation Broadcasting Limited o FSM Telecommunication Corporation, ang Pohnpei Public Broadcasting Corporation. Karyaw, spelling P, riyakit sa kayo, Kasulo, Tokan sila kabin sa lete so COVID ay saktuaw o kapayaw sa palmachay ran masalangin wain Pohnpei. Rong sang kolonya wain Pohnpei ni Pepor ay saklamaw pariyakit ay sak sa palmachay Retion Pohnpei P6AH Pajawan halatiyot donation te sawasayaw sang FSM Telecommunication Corporation o Pacific Corporation Broadcasting Limited me pacanan ng New Zealand. Sang ni ucho sawaspana and tatok nan bungan PSM Telecommunication Corporation o Pacific Corporation Broadcasting Limited yay makareta kanya na PSM Telecommunication Corporation na pacawan kasapulto nation te sawaspukat ang sapalmachay Retion Pohnpei P6AH. Tupsaukan mawiyata nation tamin sa wasyay laptop set, lighting kits, field protection kits, tupsaw bukat koros, wiya tupsaw tatong kay yang sa wasa, hapali palien fitio nan sa palmachay Retion Pohnpei. Puen pilpachawan pachang to nation ta sa waswatch, palien Pacific Broadcast Corporation Limited, Pilpachawan uya training ang tupso pukat ang palyan P6AH radio Pilpachawan yang choweta. Puyan yang pachawan pachang to nation te sa waswatch palyan Pacific Broadcasting Corporation Limited Pilpachawan uya training ang tupso pukat o palyan P6AH radio Pilpachawan yang choweta. Training watch pacawan ray ki week sido. Karyawan sa palmachay rongan ran watch yay poitan spelling P riyakit riyay sakeo. Panian rong nan sa palmachay Retion Pohnpei pacawan alatya reo rong makasaleta me palian challenge search program me pachapana palkawait and College and Micronesia FSM pacawan na pali program nan wain Pohnpei yay program ang spelling P ni masilur yakit riyay sakeo nan chamber and legislature tenan wasan michingan puinen ko kosanet and wain Pohnpei me pachapay lapalap kolonya wain Pohnpei. Program ang spelling P watch pachawan chaptak lakay sak na mensang. Nintuan tamen sainsan me program ang spelling P watch ken pachawan miyawi nan par koros o kun muyawin nan pungan elementary school kan and wain Pohnpei public o private school kan. Nan par watch hiray sari siliyakan liman mechaweta program watch o hiray sari bukat pachosangs elementary school kan and Pohnpei meyay elementary school nomine Kolonya, Nach, Awak, Salatak, Lukop, Sapalak. Nan pay Memorial School te NMS o School and PCS. Nan pungan ray sa resliyakan limnan watch mechaweta program in spelling P. Iray me siliman me pachawan poita o iray sarbukat yay kayo chas me ringlan sang School and PCS Korinyaw Mokayaan Lawrence Sartes sang School and nomine o Kasulo yay Veronica Wartok sang school nomine. Ho kasuluan sa palmachay rongan ranwat yay tokan sila ngunyan kapinsalet sa mga COVID ay saktuaw. Rong pilsanga chaw kanonya wain Pohnpei
Philippine State COVID Saktuaw Task Force men pacawan sakaraku way pokon mesangir ranwach pacawala iray naramas makakair niyang coach kita pacawan tokan silasil hen kapinsalete so mga COVID Saktuaw sangir sompare sakwalu pacota o pilpacawan salsal may iray li lisenyan o li Mekun katiti so cakap nyam kacikita pacawan ale tokan wunuwach. Tokan silasilan kapin salete so mga COVID Saktuaw pacpacota ni publical palpalian mon wuni and wen ponpe. Panian publical kun pacawan rajitak lokwalu ni maisang lalkulok limaw ni saucik sang niyat lenyalan. Koros memen yang kacikita pacawan tokan silasin hen kapin salete so mga COVID Saktuaw wach pananane o teta tarawa mon toka pan pachota tokan silasilen kapin salete so mga COVID Saktuaw wach kun wiyaw ni pa o pan pachota pakriyaw na narenran riyay sakwalu nan punga sang nakawaitan panian US Central for Disease Control Unian silasilen kapin salete so mga COVID Saktuaw so kapar o apalpan parora pachpacho ni percent tuwaisak payo point cheo. Nintuan tama sainsan nan report magan pachota sang panyan Moderna Vaccine Administration and Pohnpei State Kasaleta melelete ni mas payo an kriyoketriyan sakeo Iray larangasan Pohnpei kan makachkiyar tapachuaner tokan silasil hen kapin salete so mga COVID Saktuaw kayong takray laramas 5 sa bukit tuwa may pachpacha ni percent jay saklimaw ponchwane saklimaw o iray makanakalara chungal tok karyaw iray laramas riyakat isiyakan riyaman may pachpacha ni percent 8.3 sakpayo. Wuni me wen Pohnpei sapalman kayan sawat pachpacha ni wuni nen pakwi. Kain saklan sapalman chay rongan ranwat yay ran masalangan wen Pohnpei. Ulal pan miminipich payo kwenche kulakwano minich pay sa kasuni mensang ungalangal pan miminipich yaw kwenche kulakayo minich yaw tawli morain songas o ulal pan miminipich Pit 0.0 kalakwano minute ay saklima ni sauchik. Ranwa chang pamin minan pungan panimasa o paliyapang ni natay saklel vayaisak iloklukan pa na pamin minipitisu lel tuwaw pan tabakin yang ako kacha o pan kakmiya ngalen na sapol. Ni sauchik len ni sauchikan ran ko na pamin minan pungan palimasa o paliyapang ni natay saklima lel vayaisak Iloklukan pa na pan miminipitisu len tuwaw pan tabakin yang ako kachaw o pilkak miya ngulan na sapon. Ran kaunap len ran saraw yang pan mimipanimasa ni natay saklumaw len riyaisak iloklukan pa na pan miminipitwano len walu pan tabakin kak miya marmarakan kachaw. Wan lamlang ranaya miminitikri walisa kasu Wan lamlam ranwach miminitik rawalisa. Wan sasongan kachaw memoratinan rayra na warya isak payo. Mimini sisew point pa isakayo. O wan sasongan kachaw memorati. Na isampong wach mimini sisfiyaw point 5 isak. Pohnpei pan rasang kachpin klakwano minit silisak tuwaw nin sauchik. O pan prong salong kachpin klakwano minit silisak walo naman isangan lakaw. Main ko yung macakan au tapan sa palmachay rongan ranwat kalanganan kumran koros o kasalenya. Saraway.